present en Sofía Álvarez Mata, Andrea Aránega Kotachenko, Carles Carretero Camarena, Carles Clara García y Susana Esteban Redondo. Continuemos llevando el festival David Lucas Huerta, Sandra Martiorta, Sara Pons, María Monteagudo Sea y Mireia Navarro Pastor. Y Miguel Ramón Almudena.
María Escamilla. Dels alumnes i del padrí de l'àmbit, que són Juan López i Concepción.